asai Longmai Bazar kau dukan dungba mai kagwai kadai suna ting me kau ani uliu tu na ba mai grocery pot kagwai hai kaman kung mai inta mai kagwai Longmai none district headquarter ko nai mai CSO kagwai roi jausin bulau kanthe mi tong luan kau tai Longmai area CSO Longmai Bazar Board Consumer Association and Trader Kriuna Longmai Bazar Board kau meeting ka mai tang pot chai kagwai man hai Dinglou kan to ngai maximum retail price hilau mai pot kagwai hai kaman hian na zot makang khani pot man hilau mak mai kagwai khang kaman Dinglou kan to ngai napsam superfine kg regdai na pungu khau chingkhat phai sanai kg ringu khau chingkhat phai tasat Haryana napsam kg regdai na pungu khau chingkhat phai suku parman napsam kg suina charok khau chingkhat phai thum ringu BPT parman kg suina charok khau chingkhat phai pungu boil rice kg suina charok khau chingkhat phai nai alu kg khat khau ringu telau heng mai rektasat telau phon mai roi rekchanai na pungu ganam sun mai phainai tamru ganam puru mai phainai rektasat chini kg khat khau rekcharuk hawai mairong bi phaika rektasat mong dal phaika tamru chana dal phaika ru hawai motor rektasat kala dal phaika choi masori phaika moida ringu ata ringu rasma phaika tamru roidoi plek khau phanai tamru hai kagwai ha asai khoroi thauna dukan ka thui khau watman hai Dinglou kan to ngai mi tong lat bam kagwai hai adai dak mai villages council Longmai area chairman akhani dailonggang mai chairman Longmai Bazar Board kanai roi soi sulauna mai kagwai khau ithai pa kan to ngai